kaseng kun new trip national awakening movement Khnam kala IT da kadal khas hak office of chief executive member ke Khasi Hills Autonomous Councils KHDC badai bad penkala no ya ke edi rules ke bapra bat chispa apupra jong ke Assam Meghalaya Autonomous Districts Constitution of District Councils rule kat khnai pa sanpuai khnang ban khanglat ya giwe girulum ibadon schedule tribe om tang ya kibajala non driver working president ke Khnam uba Thomas Pasa ulang ba Bumdai Khasi Umdai ban yo ban simenta hak election syaka Khasi Hills Autonomous Council pat kumju syaka Gentle Hills Autonomous Council kani kan pen scam nama berada ong tanggi badon sidut trai kam omlong ke basingai nama don bun gi pat jai benreu badai ke sidut trai bat dai ban pen bahaya ke an ke bolong sispa persen ke jingai uba Thomas ong ba ladap ICT bun tri syaka ke HDC halokani bat ke Khnam ka iPod sipo sngi ban pentikna ba ka executive committee kan pun ulong ni kani lum kumta ka seng kan sim dakilat jiaki ubam dai hi ukhasi umla bani sim benta ki election hangi KCDC bat hajan tehels kini let's see kin kampun scam namalangi ong batang tai sidul tribe hoi kan ira ngi sipor ngi kwa ba kan isi kan yo i kam cngai pada kam cngai ba 6% ngin pen bhai kan kai om dai tang san 4% ni 4% tengi kmil inti bat ngina bat nakaliang ka jongi Sibon tili sitting lai ngila prasang wani kedua bonsen ngina ipo de district council sipos ni bahkan pendap dengan akam lada kam long sukamta le si kanum don suka ji kenduk ngirap sim no dikibai kilat kelinti ban penbor ka district council ban pendap ikani ka kamram ka daiti ka badan kamtam na ka menta ka jing mentoy jong ki pateng ki banwan bala lada ka apo sipos ni kanum don ka jing simkya kanum don ka jing wanra ya immediate amendment lembaga jingon ra ya special session about this council na kalian ngajong ngimban si ni ban sim de kibai pada kilat je ki ban pentikna apa kane ka bentang kun urang kendu ya UCM ke HDC hendringi kibun ba ki bawan apply trading license ki apply te let's see dang bun kam te na kalian ngajong ni la shuai biang kawai ka sisi ga kani ka dei haju lor ka mat ka tu idi rule kani ka jinwan ngajong ka dei halo hadin ga jing pensyai na kalian ka district council hakaban na kalian district council kala pentip lembah kila pasai khubor hakaba kala ong ba kan om don re kajing penkala ya ke idi rule 128 henry kan don kajing penkala ya ke idi rule barok kawai kamun baka district council kan tahu ya komiti ban penkala ya ke idi rule barok kawai om ban pejbinia ya kan ka idi rule ke basis pa akupra ti nakaliang ka jongi ngi so thu sai kedar ba ka idi rule Constitution of District Council Rule 1951 kadang arspa arhusan slah kiran chispa anre punyau tali ki paragraph but claim the kenya ki sub paragraph ki badan haneka edi rule ban nakali nga jongi ngila tho lembaga na sisi ba lesi ladangi ong bangin penkala ya ka edi rule baro kawai kandai ka proses kan ban simpor ba but lesi kan penjenjar pada bangin yo ban wanra ya ka immediate amendment hakabadi bar keneka idi rule basis pa arufra hoy nakaliang jong ngimlen ba kidan bun kini ki jingduna ka idi rule but lesi kita kiwi ki jingduna ki bangi haban penban kadang la ban am hendain hakaliang nakaliang jong hi kabat don kam kirki menta bangin penkala kumbangila dawan adu arja khatsau kadai ban penkala no mardol choy ki ya ka idi rule ka basis pa arufra kabadai ka subject ini ka benta ka batai sa phang tau bri ba don ni ka hok ban thabut bat ka ban yukhunru ya collection MDC nakaliang jong ka district council hakini ki knet sni ki la pentip ru ba hau arja khat phara hakaba iba PNCM ilang kung CM jong ka district council ila wanra ya kata ban amen ya ka idirul borok kawai bat kat kum ka jing batai jong ka de isi ha utus nam ladap pa yakini ki propose amendment syaka state government but ka state government kapan pai no syaka district council dak bapan lade bu dak jingkili ya ki sibun teli kimat na takadaw kani ka kam ka sakut no ka ja no ti nakaliang jongi ngi sautu but ngatara kani ka isi ru ka sautu bagi don light teli district council hapo ka state ka jongi Garo Hills Jante Hills Khasi Hills kini light tili ki council ki dan laki jongki edi rule
Bat ki haban penkala ya ki edirul ko jongki hala ijong i jing ya song dorbar haka council ko jongki. Nak kata kadau ba pin ong ba nginyak lelang borok lightly ki district council kalong legally incorrect but kamnong logical hangno ru kum long li menta ka Garo Hills Autonomous District Council kala da pass ya ka amendment ini rule ba kala yo ru ya ka asen jong governor nak kata kadau nak kaliang ka jongi ni kwa ban pensai ban kerbat ya ka district council ba nginum dei ban penslem shu ya ni kapor larakan ni ki isi gadi ba perkhat cengai kendian ini pun sautu ba ngin penbiang shuai ya kan ni ki idi rule ka basis pa arpupra nomor kumban kerensyai kan ni ki idi rule ka basis pra sispa arpupra kan ni ka jingkang jong district council kiwi ki bentak ki badan pok idi rule ki internal subject kata ka ban tung ya ka PAC ki internal subject ki badai siapa ka kamera siapa ka yeng henilar ka jingkang kadang lingkerang te kandan jingmut ba pin bahai kita ba siapa te kan ni kadi ka ba lesing ikwa ba dis council kan song thu ba kham tam na kami jongi CM kan ni kami gesir benengkong la persyang ban pen so thu bai kan ni bat na kaliang ka jongi ni lawan ra hi ya kan ni kadi ka benta jong ke idirul kom bakalong kan ni idirul hang ni la tho aka para 120 sub para 1 sub para di ini benta ki bang ya tho ban delete no but ban bujli no da ini ik benta pada but haka benta ba sis para sub para 3 pada ngila thong ne ban delete kini artli ki amendment badan kamba but ki ba sukha nakaliang ka jongi sai benta pada ngia i ban nakaliang jong ka isi lembang ni jing pernah ni khnet sni ki ong bangin bu kita ki expert ki constitutionally expert bangin ya tai bagi rustat bangin pej kala ni ang governor wala MNT ya ke Garo Hills which means it is constitutionally correct nomor governor the custodian of the constitution of India haba ula asen ni jong Garo Hills kamu it is constitutionally correct kini ki juk ki isi ki bang hoat ke district council tang benta jong riulom haka juk or ka benta brek yong ngirap ya pej bahap ada ngilan ban ong ban khanglat yu do khar benta bot pi kalau tu ar liang kam keren teka ba warra ka jing sausi pada kanyang ni kapor takna nak liang ko jongi ngila keren saya kedar bat ya ka idi ru ba benta ka para ya kan ni ru la keren ki ba bun ba ki keren ni ngin jukra ni keren benta ka ba idi ru ba para para maka kai ki idi ru para ba para ke idi ru ko angum do siapa ku tahu beri ubadan hok ban ya kun ni election MDC bat kan ni ka idi rule ka para ba para ko angum do uba tang ubri uba la ban thebut ula ban kun ni election MDC tikan nong rem ka jongi ong khanglat ban thebut phila dep la dep khang lupai uban ni kun ru om den kam su ba pin khta ya ka para i jongka idi rule kini gidi bentak belong simple ha in a very simple language ila to sai kenar ba nakaliang ka jongi ngi kerman ba kanum dan chu ka jing penslam but ya kani ka sitting pen pairu si Jantia Hills so CM jongka Jantia Hills Autonomous District Council marka jingkeli ka mentah lada uwei ubri ubadai try ya ka building ka arfu malah lada uyo ka jing tip ba ka wei ka kamera kadon ka jing short circuit ka bala ban kemding hatu utau try jong kata ka building unpa survey so ya boro arfu tuli ki kamera war chu hangnu ka don chu kata ka res safashna ni unpa shna sha kata ka kamera ka bala don ka jing tip ba kadon ka jing makai kani ka karai ba hapsim nakata ka jongi ka isi ki barim kila ari etingan bangin ngin haple kita expert committee ngin hap ki di rule ki babon kala chudile ka por kala pen sateng no ya por kani ki isi kam dei ban le ya kani ka kaju ka formula umba governor mentau la asen vote ars ni la asen jong Garo Hills kala abyang but ka Jantia Hills bar ki di situ ki de ban le ko ne sei wi bentai bukongsan ba di bang la tho nak ka jongi han ka siti pi bapin wanra ka jing pen kala bapin ong ba don kam sidul tribe certificate ban ya ki ba ya kun election ngiri ban kemau ta ni ka wei ki bala ban yo ya ka sidul tribe certificate hari India ki don news pak prapusan ki tribes ki bala ban yo ya ka sidul tribe certificate
hang ni por India kat ke constitutional order of scheduled tribe 1950 แต่พินชูองบัดดอนคำตั้งกับ scheduled tribe ละปันนี่คนกิน news pass พระผู้สันตลีกิจัดเป็นเรียวกิบัดดอนhari India กินสลอง qualify ละพี่องบัดดอนคำตั้งยากิดอนคำบัดไอ scheduled tribe ได้มัน produce ยากิ scheduled tribe certificate ยากิ candidate กิbahasa pok Meghalaya ngirim ben klan bahasa pok Meghalaya ngirim lai ponyo teli kita kibri bangila itu kumki scheduled tribeแต่ก็บางอีกว่าการนี้กับ amendment กับว่านี่ตรวานักเลี้ยงกระจงีว่าหากนี่กับอีดีรูลส์ปาอาร์บุพราในบันบุจลีบัดsaya kira yakin ni kintin provided that a person not belonging to the Khasi community shall not be entitled to so vote in the election of the KHDC and the GHDC